kwinde ngakati malatu hendalanchi kabisina son ka kannen junali barankama information be nugo magana ko kada galinki ko kaswa khalaye mo be iti burum pirin gobo kakatinedi abogo tankerege adaga matandume ken nogoni kemage musoro yogonu be buruga kanan ko di pribe ko burke ken ta population arrangée ganni buruni matana kate ay agiri ken ngana daga tankerege sasa di wala tandume ken tandume nogoni gouvernement ko inatiti ken peti hiya hibe ka population arrangée burugum khati e kuma burunga kala ita intérêt ketene be farani ke ka kilo pirinya koteni kenya ikum poussé gere burke wala tandume ora wati ni ti buruga kala nukudo autorité ke magimo kambani ken ala giri nonga ona daga yoroso mala nogondi ili koyi ti serbe nganda kandini yoroso nogondi ili koyi ti serbe nganda kandini alo serbe nunga sogoni ti wireme be ili koyi ti serbe nganda kandini ili gumboni di gunya dangini galenu nogondi ken kata gemme sogana nga mukontui ko ngel ko nakana nga mugobi anya gajan kore do medaka yoroso brigade gendarme soron kinkenti wi nakanen chitini yi de mana mugobi ganyan ke ga nyimene mugobi be gajan bijinen tano asu jopene kundwai sedeta legerento ponyo go wa jabali ado do fili do menaka di koyi ti terrorist kun nini bomro kempo yi de kempo poloni be nyono choro itambiteni mogo siri terrorist kumaka iwile murnun kerni na kenu iyakun kama mugobe geralini nanga iti danga kati na brumusi nondi balonta tampene ado keno ni jabali do to fili ko ikiko ni de ken khoso be pobe gi maka hebe ga toko iga jamane kutun kitana mugobe terrorist nun kuri kempo poloni keno ni daga mogoti ya ikunko ni wano nga iwa tonya su nogondi iwano nga tonya ne mogonchu wa udunu ne kunchegeri iti ihajunga gouvernement demanding o gana giri no Isaka Ojim ake nga conseil national de la transition ake ni ke katira vice président nga idi ko etil Isaka Ojim nga ka awa MCA nogondi ke geni maison centrale d'arrêt awari ni kaso sikki menya kati a jugement hilandi o boga kala eti serebe nunga faire second ni WhatsApp nkamma ibe nunga yagalun gaga na yukunga WhatsApp nkamma idi I chefu naka 5e arrondissement choron ko ni I nakalen chitike hiya be sasa limunum bono mere ntaka ken nogondi 5e arrondissement soron kenkedi I recherche no de beri karago yagale ado yugun nakati ken nogoni kunkun golle nyani na yagale ndo yugun gaga soronga WhatsApp nkamma kana ka hakotogo ini yagale ndo yugun nyani numéro kinime ni wala feskhandi ni jeni ado hima kuntano lakana sele wa sere ngala feskhandi ni na sere wala na jeni ndi na soro numéro kinime WhatsApp nkamma iga haseni yinunga mogobe 5e arrondissement ke podusundi tibe jamane ngano kube sasa mere mbono lemu ntaka sero ndiga memuko ku comportement menu kakana ka hei ti mere kenke onta do bero ya nyana hitanai keno gondi ona ko kada ngatuni alaba nyai le 3 novembre 2021 information be ni genyu o maka kenu ko yonati